Apabila seseorang tertinggal puasa Ramadan, lalu di bulan Sya'ban seperti ini, apakah mengqadha puasa yang tertinggal ataupun melaksanakan puasa sunat Sya'ban? Gedanya yang nak tinggal puasa wajib menjelang masuknya bulan suci Ramadan, hanjit begaduh hudro dengan puasa sunat, payah qadha puasa wajib. Karena puasa Ramadan yang tinggal tun yang kau likut menyokai damang Ramadan tunyo tunuke ka kenang denda. Di samping wajib kata kenang ber 7 on 1 mod untuk 1 hari dan 3 tun melingke punya 2 tun melingke 2 mod 10 tun ka melingke 10 mod menanjit semayang urang yang nak tinggal semayang perle nya menjelang Ramadan kena semayang tarawih nya yang kewajiban ati urang yang tinggal semayang perle harus dipergunakan damun udip gaknya untuk qadha semayang dan barang yang tidak boleh tidak geken dalam kitab dalam udip katanya yang hanjahan pu boleh makan, minum, tidur, minta nafkah. Kitanya yang kena tanggung nafkah. Tiuro kitanya 50 ribu kasih peng itu ji. Nah, tak buka usaha, nah lagun, kamu temeng laba kira-kira 50 ribu wajib tuk gede. Hanji muka deh. Ho tajak jak qadha semayang. Nyo na salah tengku bak pegah menjelang Ramadan lagi nyo gepegah bak khutbah dro-dro yang na tinggal semayang perle harim semayang tarawih nyo hana jid nelok kitab hana yang lagi nyan muduli akibat ji daripada salah gepegah buno urang nyangka ulikut hidup gede malam di jauh semajid menasah semayang tarawih lih didengar khutbahnya ijak kesimpulan idrok pi letat semayang tinggal yang muda anak semayang gepegah le abu buno bak khutbah harim semayang tarawih dino tak buka kedai matang tak budip di kedai bah gejak semayang urang yang hana tinggal semayang dari 6 boh se 6 ro tinggal urang semayang tarawih nyan gara-gara salah pegah yang budoi urang yang nanti yang tinggal semayang wajib harim dipergunakan damun udip genyan selain barang yang tidak boleh tidak hana pegah semayang tarawih termasuk jak buka kedai pun harim cit nonton TV harim cit duduk je kopi harim cit asaikan qadha semayang dan minta nafkah wajib istirahat makan minum jauh WC yang hana pada elak nyan yang jid dah kerjakan yang kejut nyokat terlanjur katanya oleh tak tinggal puas panan semayang jamun jaga anak ino behet tak bak di qadha cuma menyonapakan di katanya sabah kampung ho yang katanya oleh tingkuimu mandum na tinggal semayang na yang 5 ton na yang 10 ton hana so pimpin yo muda-muda roje pakat semayang qadha mentang bet semayang tarawih tapi mengganggu orang yang kena semayang tarawih nyana daerah Gunung Biren ni gede bah tengku imum dengan masyarakat kampung kagak hana semayang tarawih kena padu rakaat BBE aju semayang qadha mulai semayang subuh 2 rakaat berjamaah yang qadha leho per rakaat yang nasa sampai insya ka tiuro yang mentang keliling negeri umum ka udah lo nyambat